Zdravo ljudi, dakle stigao je nova tastatura. Dakle ovo je ova govno staro što sam koristio. Čuje se kao mehanička. Ali nije loša, znači dobro je on. Radi sve top. Samo sam htio ovako da svijetli plavo. Jedini razlog što je to izgleda nekako moćnija. Dakle to je to, dakle, što izgleda moćno i što je plava boja, to je što ovaj svijetli. A u suštini ista kao ova, to je malo sjebano. Ali može da se koristi, što znači nije ništa strašno. Ono izvučeš i onda namjestiš kako treba i opet ovaj staviš na svoje mjesto. Sve ostalo, znači jer ja nisam koristio ovu tastaturu za gaming, uopšte nisam koristio. Znači nije loša tastatura, nego nije ovaj klip po ovoj. Ne znam da li se može vidjeti, pošto sada malo nekako ovaj dio liči. Ljuštila se boje. Dakle, koliko se koristio. Za gaming nisam, ali za ostalo jesam. Te standardne stvari, što je internet, browser i ta stvari. Ali generalno top, znači mislim da mi je ovo 12. godina ili 15. godina od koju koristim ovu tastaturu. Kao što vidite, otvarao sam je. Ovdje masu i šarafa, dakle, dokle samo otvorite, čudo neviđeno. Ja sam je čistio nekoliko puta jer tastatura mora da se čisti. To da znate. Tako da ova je više odsvirala svoje. Ajmo sad da ovo otvorimo. Čekaj, ajde prvo da pročitamo što ima. Ima Flipper 2, nešto gaming, wired keyboard, ROX, 10 multimedia keys, USB connection, 3 LED backlights, multimedia keyboard, onda CU layout, multimedia, bla bla bla. Cena kao što vidite 15, ajde zoom, 15 evrića, dakle nije skupa, stvarno nije skupa. Mislio sam mehaničku, ali mehaničku pravo da uzmete morate izdvojiti od 50 evrića pa na gore. Možete naći neke jeftinije, ali generalno ako hoćete dobru stvar morate da platite isto dobro. Dakle vidimo što ima tu. Dakle to je ta tastatura. Izvinjam se zbog kvaliteta, ali snimam na telefonu. Trpite dok ne nađe neku novu kameru. Trpite! Dakle to je to čudo. Samo da vidimo što ima ovdje, dakle ništa ovo user guide što to niko i ne čita. Pismac pade nešto dolje. Tamo bačimo. Dakle, to je ta tastatura ljudi. To je ta tastatura, kako je katastrofalno osvjetljenje. Znači, katastrofalno osvjetljenje. Inače, dodiri, ako čujete, ovdje se ne čuje, ovdje se čuje, ovdje ne. Pa dobro, koliko para toko muzike. Inače, kao dodir nije ono prijatno, znači, nije loša za pisanje tu i tamo. Nisam nešto igrao previše na nju, ja sam je koristio 2 dana, tako da ovo nije baš, kako se kaže, prvo iskustvo. Ja sam je koristio, nego eto napravio sam neki unboxing kao pripremao ta sranja. Čak ovo nije njegovo bilo ovo bijelo, nego bilo crno, pa sam našao jedino ovo bijelo. Kao da bude for ono unboxing. Dakle, odmah idemo da je turimo unutra. Sad ja mogu pauzu, bravo. Čekaj pauzu dok ja ovo turim u struju. I evo nas ljudi. Dakle, svijetli crveno, ali ja neću da koristim crvenu boju. Nego ću plavo, zato što je plavo kućište. Mislim, ja mogu da promenim ovdje boju, recimo. Jedino što me nervira da ovo se ne menja. Dakle, ovo mi ide na živce jer se ovo ne menja. Nemam pojma zašto. Evo neka bude crvena, kako prašnjava bog ti ide. A čist je pre neki dan. Dakle, katastrofa. Tablet je Ricochet.
opet ovaj dio po drugi, treći put, mislim neću ga više popravljati, svaka popravka po 15 eura, mrž ga. Jednostavno se ne isplati. Menja boju, nije crvena. Ko ti rekao bre? Tako. Znači može ovako, ali ja obično koristim plavu boju, da bi se uklopilo s ovim. A jedino što mi se ne sviđa, onda ovaj dio vamo je crveno. Pa ću to da vidim da i to namestim da mi svetli plavo, da uklopim. Znači ovo ide klasično na USB ulaz, tako da nema šta da vam pokažem. Klasičan USB ulaz. Ima tođe, na primjer, mislim da ide FN, smanjuje se koliko vam odgovara. Onda ide boju, samo ja da povučem ovo, da ovo do maksimuma zabukam. Znači moram ovako. Znači FN i menjate boju. Ja plavu već jednom koristim. Samo 3 boje ima. Neka bude crvena. Što se tiče samog izgleda, ok, solidno je. Ima isto kao ono disanje, breathing, ne znam tačno kako ono vješe. Ima je fan. Page up možda. Nemam pojma. Stvarno nemam pojma kako se ovo nešto se bio čačno na mjesto, nije FN unlock. Nije. Nemam pojma, ne biti. Uglavnom može ono kao breathing, ono da se pali i gasi. Ono polako, kao disanje, da tako kažem. Kao da diše. Tako da to je to što se tiče ove tastature. Dakle, sada smo uklopili top. Znači, tastatura dobro, jeftina je, ali jebi ga, što da se radi. Miš je solidan. Ovo je bežični miš. Čak je veoma dobro za tu cenu koliko sam ga platio. Evo ga najmonitor. Znači, eto ko možda ne zna. Dobar tanak. Znači, monitor je top. Dobro, kući se to već znate. To nema što da vam kažem. Nego ovo ću kućište da stavim ovamo desno. A ovaj će kompjuter da bude uz ovaj zid, da bude ovako. Nego problem je što mi je mene ova roletna pokvarena. Pa ne mogu da spuštim ove rolete. I onda toku dana sunce ovdje bije. I onda bije non stop u monitor. Pa sam morao na ovaj način da okrenem ovako kompjuter dok ne rešim problem sa roletnom. I tako dalje. Znači to je to ljudi što se tiče ovog videoklipa i ovog, da tako kažem, unboxinga. Što se tiče same tastature, što znam, ako neko voli recimo ako da svijetlji, onda mogu toplu da preporučim. Dobra je, ona je MS. Dakle, evo ga, marka MS. Kod nas u Crnogoru košta 15 evrića, ne znam koliko je tamo u Srbiji ili Hrvatskoj ili nemam pojma gdje živite. Ali generalno nije loše. Za te pare definitivno je dobra. Drugo, nema ništa, ne dobijate ništa, samo ovaj papir. I ovo će sada da ide u smeće. Čuva sam ovo jedino zbog videoklipa, ali nema ništa tu, znači u smeće bačite i to je to. Kaže kao imate 2 godine garancije, ali mislim ko će da se vrti da vraća tastaturu zbog toga. Jedino ako kupite tastaturu pa ne radi. A inače, mene eto 2 mjeseca neka radi. Ne mogu sad da kažem da je isplatila svoje, ali nema namjeru da je vraćam. Tako da ako crkne u njenu dušu. To je to, ajde da ja vratim moje plavo. Tako da vratim ovamo plavo. Tako. Tako ja držim. Plavo, plavo, plavo. I još da vratim onamo unutra onaj cooler i ono stranje da svijetlji plavo. I normalno sto još fali, ali ima još dosta ovoga stvari što treba da se uloži ovdje. Malo po malo, mic po mic. Nije se Rim zagradio za jedan dan, nego je trajalo dugo da bi se Rim zagradio. To je to ljudi, nadam se da ste uživali, ako ste bačete like sad više. Ako još nešto novo iskoči što se tiče tehnologije, ja ću vam pokazati šta sam kupio. I čao, se vidimo, bye bye.